Hello, dot minu lupa ulinaw na nandam tiyaw na mo. HakhaNet ni lom tiin nan kut kanin lain ha. Hakha a rol kap ni mai thal ampwa parok hliam antwar thlai kwa tlai antong timi thangpol an raksilai Hakha i rol kap ukdu law lang tarnak ani somli ni rokle ni somli le sri nak march kulali kulangan ni a rol kap ni minung thlai kwa an tlai na i raba kwan ma in minung parok hliam antwar te thai asi Thawng ni kulakhat march kulali I antlai min ha hi atam deuh chu in a an lu nu na chun a cheu hi chu an inbo in an lu nu ve na te kan thai hi zan a atlombik minung pasha chu an tlai na lai ti zum asi chun minung panhi raba kwan ma in hliam an tor te kan thai hi kong he pe tlai in khwami min langtar du law pakhat ni march kulali zan tim a tlai atong mi atlombik pasha chu an silai te kan zum chun hi zan chama hin raba kwan mang in mai thal ampo I minung panhi fak ngai in hliam antor march kulanga chun I lam azo min ha zong mi bu an than na I atlombik minung pakwan tlai na minung pali 5 raba kwan ma antor ve te achim Thawng ni kulakhat march kulali zan I an ka na nakhi hakha khothar sang BOC ponga asi march kulanga I an ka na zong hi hakha IBC bek an thlanga an ka na march kulanga a hin mai thal zun som thum phai an pwa Camping le cruiset to reloading in flam CDM ni krifa upan hasin a annol Relkap ni memaram oknak February ni khat jinglai sang a diklaw phungning law le sham in an lak mi kong he pet lai in atulyaw ram dirhmun a himlaw cha a krifa bukip ni camping le cruiset pol April thadi tiang to pek reloading in flam CDM committee ni Thawng ni kulakhat march kulanga a annol na te kam thai Krifa bukip I nul nak cha an tel mi chung a February ni khat in rel kap ni phongning law in uk nak an lak kan ni flam zong February ni sri in rel kap uk du law nak langtar asi hi du law kan langtar nak rang a flam minaw pathum an tlai long silaw in shrai tu minung panhi tlai ding in nol an chwari hi an tlai min ha kong a kan ma flam mi za pi zong kan ngai achya ngai hi ban tuk in kan ngai chat nak le mi za pi kan him kho nak nga cha ati in krifa bulai ni mi bu nak achwa pi mi camping crusade bible gv pol to pek loading in nol nak cha kan raktial tia atal Nol nak cha an chwami kong he pet lai in flam CDM shoi tu pakhat ni flam I rel kap ukdu law kan langtar nak hun a minaw pathum an tlai I taza an choi na chulong han silaw in minaw minung panhi tlai ding in nol an chwan hori na hiban tuk pol kan tan tik a ngai chat pi nak langtar nak cha a le mi za pi kan him kho nak ngati in camping cruisei pol to loading in krifa bun ha sin a kan nol na nakhi asi te achim flama ro kap ukdu law an langtar ni in ni hin ni tiang tlai atong mi pathum an si an pathum ning in upadi pauma zanga lepanga in taza an choi na I becha izong zong a an chwa pi chang na chun lam zo nak a shwai tu minung panhi zong tlai ding in nol an chwa nu na I khwa chung a an man thlak zong an tar na te kan thai COVID-19 zot nak in kan irun ven kho nak ding a asi kho chung in chunga leng na chwa pau a hurhu max I hu philha minung tampi he na chon biak ding asia chun mai hu man philha hurhu mai hu aben law mi thil zwan hasin a thil chok law izwam mi bu nak shel kho izwam second pakul chung sapyat he na kut idol thilu chwa athat law nak in khan pakhat a kal law izwam chumpit lang rai in na zot a chun aran kho chung in si in a culture COVID-19 thong pang he pe tlai in na thai mi o uma chun
mi zapi sin a rian rang in thong than ven ha tutan HakhaNet thong kan chimi chu hivial hin kan ngol ri lai HakhaNet azau tu angai tu vial tenan di lak chung a lunglom nak tampi kan ngai